Santil Hu. لقصلبال ريلي قدنا إن أنتناك تريش ليش تاوبال كويتشيك خنزوتاق سأليهو سكرياس capítulo 10 نقطوة شاق اللبرو السلال تريش لقاقوا ديوس جانرو نقاين كيشك أم كويتشيك خنزوتاق إبليش تناميتريك إن كيش تاوب وتكيش كوليب كويتشيك نقوى خاكوي أبو قبال رنقتا كويل تشخوني لي capítulo 10 نشكو تشقونق لقاقوا ديوس إنك أناش كنا بليش تناميت Usa que no me sarrashi sarrailal kesh qetqitiri bebchiru kesh khalish beheb kesh taqe khalanchik kesh chachairi beb yalaqbar nashkechi ish kuybal shmanke nashkechi ish utubankile kuchik khunsutaq nashkutaq kuichiqu naqtento naqtaqa qohobli qachori in liqaqwa Dios utmakwari in yalaqachina lebul utsaquli capítulo 10 versículo 12 liqaqwa nashke tinka kubresish oleb lintenamit ut te sin kaba la in liqaqwa ninki hok reain liqaqwa Dios nashten ahe nash akobresihe blishol li hokyali nekesh kohop blishol in liqaqwa Dios nekesh taurik in lishmetsewe renaqte kwang chicha bil chiru liqaqwa Dios maret aqtaqal choqela o ratinankile manaqril bale bebliqakomon lishesh naqtobresiri brin liqaqwa Dios choqe uchanru taqileb chanru taqatinay panaqkwan naqaksheshtaw khalanchik lina leb ut khalan keril chishkhunil ho naqnaqila wanaqkwan marekwanaq nachinakli qachol shkoshlankiila in rilbal chanru naqnekesh banu linka us utinkani keshkeretal chishkhunila in nachalkseshol hunaq likwa hunaq re lishkomon lishkanab shtaqenkili qagwa Dios ut khokanaq akhel ru atinak chirish likarush qilsh qabi uchqannaw chirish liqadios lao shbanaq lao ho khun li hu te to chiruheban chanru la chu amla at chiruheb mare la kwala la khol mare la na la yuga mare la kwechala lebla komon rikine bla kwatin rikin chanru nagati hok chanru nagasik liqagwa Dios raqlal kutan halina atinak chiruheb ebli huntesal halina ke rila kwikin uthana ili naruan chi khalok rulish chuame ebaan naqil salisantil hu salihu Lucas capítulo 22 versículos 31 ut 32 arin liqaqwa Jesús yochi atinak rikin laj Simón qahultikaq naqlaj Simón Pedro kishkenaq ink'ana shnawchaq ruli qaqwa Jesús naqliqaqwa Jesús kichapek mari kishbanush ban lishiw abanan liqaqwa Jesús naqatawarin chishyebalre at Simón chanawaq naqlaqtsa akshpats chaqshkwangil renaq teshchiq iq kama litriw autlain shintihok chakwish renaq inka talaq klapabal utlaat naqtatsut iq chaqwikin chakakubresish oleb la kwasakwitsin linash naqtobresiri brikin liqaqwa Dios nash naw khorail kwangchaq chimak aliqaqwa Dios alishwa khokanaq rikilik arush qil uchqakul lishqachu ami liqakul balish liqaqwa Dios haanaq kwili toruq chish ten ankile kwi heble juntesal mokunaraqta nabal nawom utnaleb kahkwi shkotsbal chanrunaq laat shattaw kwichika kwibrikin liqaqwa Dios haanli kwansh kwankilal reshten ankile bahkwili juntesal laj Simón usakishpanulin ka us kishkyotlish chol kishkhalish ka ush ut kishpats shkuybal shmak chiru liqaqwa Dios ut kamayo korra binkile qaqwa Dios nashkuin ut nashsachli qamak kharkwala ono koma kopli qaqwa Dios nakosh kul kuchik khunsutaq arina qatawchik liqwa Simón khulli kwin li aksh khalak chikanan liqaqwa Jesús akshkwakli chikanan chiyoyo kishtaw kuchik ribrik in laj Simón Juan capítulo 21 versículo 15 toxali versículo 17 at Simón ralalat la Juan ma ashalni kinara chiruhebain kishyehan ehe qaqwa laat nakanaw naqnakatinra kishyeli Jesús re chach'olani heb linkok karner kishpats kuchikresh kasut at Simón ralala Juan manikinara kichaokaan ehe qaqwa laat nakanaw naqnakatinra chan kishyeli Jesús re chaperesi heb linkarner kishpats kuchik re rosh sutil at Simón ralalat la Juan manikinara kirauk sh'olaj Pedro naq osh sut kipatzek re manikinara
Qahultikaq naqlaq Pedro oxsutaq kuy kixche inqa ninawru likuin qaan. Kirahok xch'olaq Pedro naq oxsut kipatz'ekre manikinara ut kichaq'ok. Qaqwa laat nakanaw chixjunil laat xak'ere tal naq nagatinra chan. Kixche li Jesus re chach'ola niyaqeb lin Garner. Naqak'ere tal xb'enkwa chanru naq lixtij li Qaqwa Jesus kixtenq'aj kuy laj Pedro chixjalb'al lixchu'am. Kikuyek lixmaak xb'an ut kixra li Qaqwa Jesus. Mak'achi junaq li esil li nukoru chixkotzb'al kuy tank'a chirix lix sahil li qach'ol xb'an li qakolb'al lix qataw rik'in li Qaqwa Jesus. Huganaq axtisire chixjunil lixrahi la ch'ol la ch'aj kilal. Patzre li Qaqwa Dios naq tixjal ruheb li k'awuxa'in rik'in lixnimal lixrahom li kajkuy ha'an naruhan chik'ihok re. Patzaj kuy re naqan tachb'eresi li Qaqwa Jesus naru xb'anunkileb li k'anjel ut xjalb'al lixchu'ameb li nikexkanab rib'eb chijalek xb'an. Textaw li tuqtu'kilal li naxq'axru chixjunil li nawom. Ink'a tixtaw li ratin re xch'olob'ankil li yo chirilb'al. Ink'a najalak. Nakoru xkotzb'al li rahoma'in li naqak'un rajlal kutan rik'ineb ajkuy chixjunileb li jok'yan li kwankeb sa li qajunsutam. Li hu Efesio naxk'ex kakuy li qach'ol naq naxcheqe chijoka'in li Crist chihilang sa li ram sa xk'aba li babal chexe'eni ut cherub'ela erib sa li rahok ut chijokan tetawru eruxb'ene chixjunil laj santil papanel chanru lixnimal ru lixteram lixnimal roq lixchamal li qarab'al xb'an lixrahom li Crist li naxq'axru chixjunil li qak'awux. Li apóstol Pablo nakoxb'oq chixnach'obresinkil qibrik'in li Qaqwa Jesus ut hanaq li kwanq sa li qam hanaq li taxe'nin sa li qachu'am lixchamal lixrahom li Qaqwa Dios chiqix. Li rahom anna kachtaw ajkuy anaq kwan. Qachalaq qaq'ex sik'ba li Qaqwa Dios ut lixrahom ut qak'utaq chiruheb li juntesal. Li Dios chochb'inin qaqwe nakatkoy b'ini sa junchik li qak'anjel.